खुलुमका जत ताकक बुकुक संगनो दिनी फेसबुको तावैसामा फाइमानि कगुमांखा सिनी तिप्रासारकनि गोबांमा चाकरी जेता जों रिजार्भेशन नि बिसिंथै मान तंमानि अमनो ताबुक गोबांमा डिपार्टमेन्ट निनि फेक एसटी सार्टिफिकेट ति खलायै गोबांमा बरक सेबु खायतंमानि कक्टुमा ताबुगान थानि सकपाइचा सालबुरुमनो WhatsApp तै गोबांमा बरक आंबाय हालक खालायै आनो साहरो सार चिनि अरबो अमति डिपार्टमेन्ट खरकसा बरक बो एसटी सार्टिफिकेट बायखायै इंखै तंखा बुफा वानसा बुमाखा तिप्रासा अमति हिने जेगुली डकुमेन्ट्स आं मानखा प्रपार डकुमेन्ट्स मानखा आबरकनो आं तरक खालायै आं ताम खायका तरक खालायै चिठी सैनानि सुरु खालायका अमो सानानि सिगां नंनो ताकिसा आं सावानो अमंखा चिनि तिप्राजक बुरिरक बुनि दफा बाय कायजागै जे एसटी सार्टिफिकेट न उ बुनि दफानि सलारक व्यवहार खालायै जे सुजुग सुबिदा नाय तंमानि मो जक्तनि कतर ताबो चिनि अरक प्रब्लेम तामनि हिंगांकाय जों नुगो जे चिनि बरर कायजागै थांकाय बुनि दफानि बरक बाय कायजा खांखाय तामखाय उ बिहिकनि मुङै जे एसटी सार्टिफिकेट न व्यवहार खालायै जागा पाइखाय टैक्स कम दिनानै नांगौ टैक्स कम दिनानै नांमानि बागै ताम खालाय बरक आबनि बागै टैक्स कम दिनानै बागै बरक ओ एसटी बिहिकनि ओ जे सार्टिफिकेट न व्यवहार खालायो अमो सिमिया निनि ताबो गैस एजेंसी नानान थांगाय एसटी हिंगाय कन्सिडारंगो लोन ना खांगाय 35% निनि सब्सिडी मानो पेट्रोल पंप नाहना थांगाय एसटी कोटाव बरक डाटी क्लाइखाय मान थांगो एके पेट्रोल पंप खलमनो खेतर रां कम नांगो लोन मानो गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होइतेनो अब सलामी खलाय रिजाबो अमतिखाय इदबाता खलमना खेत्रबो लोन नानान थांगाय नों 35% सब्सिडी मानो हेंखाय ताबुक तामुखा बुनि दफानि बररक चिनि दफानि बुरिरंनो कायजागै एसटी जे कम्युनिटी नि बुरिरंनो कायजागै बरक ताबुक अमति सेबना हारि दं अनेक बरक वानसुगो मो वानजि दफना सिमि टारगेट खाय सावने आं बिभिन्न टकसुओ अमने क्लियर खाय साका तफना आं सानानि नायो अमो सुदु वानजि दफानि बरक जा चिनि अर अन्यन्न दफानि बररक कायजागै ताबुक खाय तिति एदिसे एलाकाव जागा पायै राबार बागान खालायनानै चेंखा आरो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी गोबां मा पद्रे पद बानियानि बरक खलंनानि सुरक्षायका नायनायखा चेरि गोबां मा जागान थाने तथ्य फायका बयानो साका अबिसयनो खरांथि सादे हने साल कलमा नाय तंखा केबत्ति दाति सानो हने किन्तु जतनो किरु साकायता मुंनो आं वानसुगमानि वानसुगै आं अमनतयै खरांथि साका दिनै नेशनल कमिशन फर शिड्यूल ट्राइब नि चेयरपर्सन आं चिठी सैका अमनतै गोबांमा बरक गोबांमा कक साका गोबांमा कमेन्ट दिखा नंनि पार्टीनि बिसिङनो तंगो गोबांमा बरकनि बुसाजक बुनि दफा बे कायजांनाय बिनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल दाउनो गोबांमा बरकनि नतंगो बिनि बाहानजक बुनि दफा कायजाका बिनि एसटी सार्टिफिकेट दा बातिलुंनो अमतिरक गोबांमा क्वेश्चन आसायखा आनि ककंखा बजेसन पनंथुन आनि पातिनि पनंथुन बुनि पातिनि पनंथुन आनि कक बुमांखा कायजांनाना आं कासुनानि नाया कासु बा ता कायजाक दे आं हिया आनि कक हिंखाय जे ओ एसटी फेसिलिटी नाय तो माने अमनो से बंद खलायदि हिंसावा तामनि हिंखाय बुनि दफाने बररक चिनि तिप्राजक बुरै एसटी रकनो कायजागै चिनि एसटी नि जत्त फेसिलिटी नाय प्लांखाय जों जारा एसटी तंनाय चिनि लेता मंनाय चिनि बुसा बतै चिनि बुसुग्रक बर थानाय ओ एसटी रिजा बय अमु सिमिया तै कैसा कक आं ताबुक साय को अरुणाचलनि चाकमा हाजं रक ताबु तिरप्रा फायै और एसटी सर्टिफिकेट ति खलायै
tini reservation no borok chance nai tong karon chakmarok Arunachal Asamo borok ST ya ke Tripura phai borok oro ST certificate ti khlai oro tabo sebo khlainani chengkha omtei kisu tothyo ban thani phaisok paikya kintu angabono tabo ti khlaiya ko jorang kha ti khlainai engkai tabuk chung joto jara chung ST Tripura sarok no ang sanani musungo je omo sudu ang saisung sama bai ungla chung joto no khorang mati sanai ang ti sawi dikha ang chiti siyei omono khorang ti sanani chengkha noroboti sadi gobangma borok illegal migrant ni choba khlai pro saw bo saisung khaima bai ungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dofani bororok bai Tripura sara kaija gei thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasang nai kare siring siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialogue rikha kotor kotor kintu जों tini nukha poisono phaimani yagulo borok tam kam samung khaito norok saimano omti khaiye tabuk Tripura hawo edise elaka gobangma buini dofani bororok chini Tripura sa ST burirok kaijagei borok truk truk khai kusol ka habui tong omono जों ma mothaklainai omono जों khorang mati salainai omo rajnaitik ya mochini thinang thangai tongnani ko nini bosabotini thinang ni ko जों oro chin identity tui tongnani ko omor se ang saw kisudin na genorong nukhana je khoroksa burei Anamika Dev Burma anoro ka kagos tongo Anamika Dev Burma ni je bo ungo Anamika Dev Burma ni Anamika Dev Burma bu fakai Kajol Sinha Buma Dev Burma ko kor sinar to Manipuri to borok to general ge bo to bu phani title sunan ko ka Anamika Dev Burma bu bahai ka bahai ke bo ST kota sakri mankha engke orot to recruitment boot tongo kobangma ko tongo borkin nayada je o Anamika Dev Burma je orok semen bu phache Kajol Sinha engke kai bono bahai kai Anamika Dev Burma hene ST certificate issue khlaikana wanama sinsa ko omti khai gobangma tabuk anero salburum na boyana phone khayo gobangma ani WhatsApp tabuk tothyo tongo gobangma borok ano phone khaibo saw omo simiya ekjon koiri OBC talika o tongo Subroto koiri dirgo din chakri khlaye bo tabuk khai kisudin na ge khai bo promotion man khai accountant tabuk bo bahai kai ST certificate o koiri to OBC ose miya je angchiti sima jagawo je forest minister no je angchiti sima jagawo aro India ni je bibina caste ni je unko tongmani talika tongmani aro OBC talika wo borong ni 17 number tong koiri borok OBC wo kalayo Tripura ni je OBC committee ni je talika tong aro 18 number kalayo miang details documents ri dikha kai tabuk obot dirgo din bo oro sakri khai tong ST certificate no unko khaye bahai সম্ভব মুখা bahai koiri ji or sidol tribe ni talika o kus kri koiri ro kare ST hine kono ko se talika o se kri bahai bono ekta sub division SDM office hoite bono ST certificate issue khlai kana omo simia je omono tojonto khlai bono bini ST certificate bua hine sai riman por fake hine sai riman porebo tini forest department ni unko abuna action na jagya borong promotion mankha wana ma sinchako जों अनेक dialogue rikha अनेक kok saka जों kintu tini nukha samungo अनेक borok sawo MLA ro kono rimaya kebno kono rimaya montri si riman nai kintu abo kubui ko MLA ro kono rimaya kintu MLA rok samung tangai mano khorang ti sawai mano Ranjit Dev Burma tini je chiti siyei je khorang ti saka laibuma phili nai di saboti saka buni dofani borobe kaija gai ST je facility nai tongmani omono kiriya o sabo khorang ti saka nong nai di sabo kaisa kokung sikya tin Tripura sarang ni fake
ST certificate be sebu khai tongman no to ye cheri sabo sika norong nai nai di kebo sinai kere obo simia tebo nor wana jagane je chini oro khana obo chithi rijangnai je ত্রিপুরানি বিধানসভা জুনিয়র রিপোর্টার 2017 অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উনখা 6 জনানি বিসিঙ্গ খরক কামনো চাকরি তলাঙ্কা ত্রিপুরাসা খরংनै উনখা লিস্ট মেরিট লিস্ট ফাইকা পরীক্ষা দীক্ষা বুজতন অর বুজতন পাস উনখা রাইতেন কেবো মাংখা সাত অর শ্রীমতী Alpona Das bo 7 নম্বর মাখা Shri Poltus Depnath 6 নম্বর মাখা Shri Dipankar Det 8 নম্বর মাখা Shri Debasis Chaudhary 9 নম্বর মাখা Shri Monica Shil 6 নম্বর মাখা Shri Nishikanta Deborma 00 Shrimati Bindu Smita Bhumik 7 মাখা Shrimati Tonika Deborma 00 মাখা bahai kai orelo borok kaham nomor makhা Laite no borok 00 wana ma simsa takok bukur amo khana chithi rijangnai khana mo chithi riwoi amo no speaker no chithi rijangnai mo bahai kai sombab ka omo simia tonika Nishikanto borok uje examination je rimani abone answer sheet chanka RTI khaye abo rijagya abo bo rijagya omti khaye bibunno department wo chinti prasramno diprek porkhari mane 1 number name 1 number ma khangja kaino bo eligible lungu ungya tiprasan tinta post vacant klai tongo tabu potalang jagya othoso buni dofane UR ro khangja ka tlang jak bacha SC tlang jakha sudo ST simit tlang jagya kintu omonotye kebo khorangti sanai kere anthani phaika omono byapanotye ang saiman kha যেমন mo isu to খুব কটর abon pore ang tini sapung amon drap khaika khanang phataro thanai bobinasoro chini STS sini kaisa conference tongo 2 din ang arobo tiprasan bage khorang tisanai arobo tisanai Madhya Pradesh ne hai je ST je university tribal long je university ungmane hai tibro kaisa university ungthon obonai nai aro kendra mantri Joeluram bo finance tong kabang ma state ni speaker bo finance kok tong aro ang kok narang nai ST minister bo finance kok tong bibin state ni aro ba kok narang nai ka omti ya hai ka ye teruk khaye sing chini man thai bo sekjak tong ha bo sekjak tong takok bo korok sing tamo khaye sing koi man nai chini thinang chini busabote chini busuk ro tamo man sinai chini tabu kabang ma borok bekar kelai tong sebuk maya nogo kelai tong bayu onek cerai omorongno wansungmang kabang ma borok draksau chin borok siklero hote kebo sanai tong kintu bukha kostom nangai puri ui sikit tongman porebo sa sebuk maya samung maya kakai borok bukha kostom nangai onek borok draksau obo totho tong draksa mani sudu ahaino tongthogoi chamani ya bakha kosom nangai chanai botong kebang ma siklarok baire thangai tabu sukidar khlayo buina hastewo nukhang kai jeng baire ko thangkang kai Bangalore ko thangkai Delhi ko thangkai nukhai kosom nang kai amoni bagino jeng kiriawoi jotono tako boko jeng ungko ma khainai omono khorang mati sanai khorang ti saya kai ungla kirui lap krei manthain bagai seng khorang mati sanai tisa oi thanai buje sapane hintong thon abono angkiria je sanani nangmani ang sanai tobe kaisa takok bukuk songno ang request khainai nora WhatsApp te ja no documents rohono abo jot documents rohona nangnai je borok buni dophabe kaija kha bini bosaini mung thikena ebong ration card log ba oino documents dudi tongkhang kai abo ano rohodi ke bini bo tamo bo chakri mankha aborbo norok details anori hodi sar chini parawo omti schoolo muti head mistress bini bufa bihari se bumakai koloi
omtirok ano koyekjon rohaka eka omorok omtike asik samabai obuna chiti seimaya gonda sorani khoroksa takok ano WhatsApp ti rohaka je omuk unko bufa tabu bo Bangladesh police sakri khaitong কিন্তু documents nangai blena angaboni no tui seina ni pano khorang ti sana pano documents proper documents nangai na anjago karon abo to challenging bu challenge khaimano a challenge khaipru to anjago documents tongna nangan na ka angje tabu su jora je documents tui ang kok tun sui tongman man ang challenge khaimano ke borok kuto thang kuto ang kuto ba ang challenge khainan ani khomata tong karon boni jotto documents an thani tong ka aboni bagino takuro bukuro angnong na saw kebang borok ano phone khayo sir chin paramutui hne norok phone khaye inko manchla ano proper documents faidi ani MLA hostel faidi hoyto WhatsApp or hodi ang print khaina ban aponu pore nongni phone number ri hodi anga phone number norno contact khaina jata sina na pro draft khai pro norobe contact khai onek kisu sang sai manani nango kai aboni bagino takuro bukuro jeng chini dofane manthai buibai sekjak tongmana jeng khorang mati sanai chini ha sekjak tongmano jeng khorang mati sanai jeng judi siring tongka angka kai jeng jotto no kamai thanai kai aboni bagino tini ang Facebook o phai norong no masawo je norong ni elakao kebo buni dofabo kaijagai chini ST facility nai tongka kai ba kebo kuno haro pai tongka angka kai abo norok ano janogdi ang sinai aboni bagi ang khorang ti sanai aboni bagi tini Facebook o live phaika norok jotto no kaham tongdi norok kaham tonggoi buskang salo jeng thancha khaye sobama bosalai chini bubagara tamni bagi thancha tini saimato karon thancha jeng kri jakai chini manthai jeng mangala tini jeng sorkarni ekta part buisabo nor sorkar tongka tangai ningko sanan na tini jeng bisi election khainani bagai jeng titi edisi khomotao phaimani poreono bisi election khainani bagai chire khokka High Court case khaikya condemn case rikha last bubagra Supreme Court case khaikya tabo 4 sapta ba talsani bagai aboni jawab na bagai court Supreme Court hoite ନିର୍देଶ khaila jaka sing sarkar tong hanai sing kisin borong ni kok saya tong nai haida onek borok saw no sarkar tong tam sana nangba ma sanai tini asamo illegal migrant action nungui tong rekhlai tong naitu giti khlai tong Delhi ongo, Gujarat ongo, Maharashtra ongo, Haryana ongo, Tripura tangnya, tangga action ongo aro. Jeng sarkar tongha ki o je Minister of Home Affairs ni raida tei jeta buni dofane borona naitu giti khlainani omni ke sing siring tongna haida. Ka sarkar tongha kun sai mangala. Jeng tamono onek borok sawo chini dofaro tamo khlaye chini manthaino mano tamo lama tong sar obokisa sade nei sawo ang sanani nayo angu sikang go talk show kaisa saka phoning ba ang saka tamu obo kaisa na lama tongo omongkha jing ora BJP hiawoi CPM hiawoi Tripura mata hiawoi IPFT hiawoi Congress hiawoi jotto chini Triprasa MLA minister jung judi thancha khlaye Delhi o thangai judi sakai especially BJP ni jara MLA minister jodi dilo thang sakakai Triprasani o isuno toye বিশেষ কইরা নেনে 125 amendment bill phano hintun inner line permit phano hintun Minister of Home Affairs ni dagi mungtei illegal migrant no naitu ko ti khlaibong hawa ki phina phano hintun omo jodi thang saikai jodi omono Tripura o kajjo kori khlaya kai jeng sarkar tai tonglia jeng nokhori thangsinai hene jodi sakangkya kai ek mas nangya Tripura mo kajjo koringo chini manthai mano kaise example Manipur NPP by BJP ni coalition government tongmani NPP rok saka inner line permit dia kai jeng mantri sabha tonglia karon ara NPP ro factor ka apre Delhi thang saman pore no ara inner line permit mangkha ka tini bo judi oro BJP sarkar tongo সংখ্যালঘু সরকার যদি বিজেপি ni Triprasa MLA minister rok judi tini no jeng judi Triprasa ni o dabi no judi mani ya jakai jeng tai tonglia jeng nokhor thangsina hini judi saka jakai chini manthai manan khetre tini no laite sangoi thangani hne ang khakalayo ka aboni bagai boni thane bani koimung tongnai jeng tabuk rajnaitik baya karon jeng
sekjakte buibai dagarjakte जों ताबो कमनानि लामायाव थांथां चिनि हा करिखा पॉलिटिकल पावर चिन जागो करिखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा इकोनॉमिक्स पावर करिखा मरै थांखा ताबो जों जाय खायजे गया खाय अजरावो जों थांचा नांगौ थांचा सारा कोनो लामा चिन करै खाय थांचानि बिसिंथिनो चिन मानथाबो माननाय खाय ताखरो बुखरो नरक जारा तिनि फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं नरंनो जतन ताविसा बायनानि सिगां अमनो कयनाय जे चिनि मानथायनि बागै जों थांचा मा तंनाय किरियावै जेसा सेकजाक तंमानो जों खरां माति सानाय खरां तिसामानि बिसिंथिनो जों चिनि मानथायनो जों सानै मातु बुनाय सेगै मातु बुनाय आबोनि बिसिंथिनो सालसा चिनि बसंनि बररक चिनि दफानि बररक तिप्रा सारक सालसा यगनाय तिप्रा सारनि बागै जों सेक्रिफाइस खायनायनि बागै जों रेडि तंगो बुबाग्राबो रेडि तंगो सुतरां नरक जतन थानचाओ जुदि फाइका हिंकाकाय राजनैतिक केसा किरिं कक सालायावै जों जुदि थानचो जुदि तंखांकाकाय सालसा चिनि तिप्रा सारक यगनाय हिनै आं खाख्लायता आसक जरनो तिनि उंसितुन नरक जतन बिलाइ बिलाइखाय हामबाय नायमानि बागै